Pagurinaw itong sa kanakatongo harong isoryo harosondiho no itambalud Yesus sasasari toromo. Okay. Sanong kasabon, sanong hari Sabat, kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kanu to kakagud katilang buset kapag isisad iswanggot panambarasan da rohani kasabon ba ino. May takapatilang busa iti kisisan dati miyampay sumambayang takapagulo. Kinarahingan isong kerajaan sorga konsi kau da kaswaban iti insan pad katimong kaguyahay may da lumisa kasunsudan iti kasisan dahay nga manu berkatay piramutan bisambot osinondot otomodon imbulan panambarasan soban baino. Tinasambayang dahay isong Tuhan Yesus. Amin. Kaya pengkuran hot tabar dati da kasobon baino. Tumbayaan ako ang lumis ngay nipih dati di kasadok gisambot ang mis ngay ot ngingis takod kaswabon baino. Kapi ako arahyanit tit kinayanan tu abandak kapi yalat lampung-lampung. Duo na lampung kamandat ayo na di. Po ay lanam ako kura karangahan mo gulinggaw kan tat karangahan iti nga orongo pohom pamait site lah nga nakanta might site ti soroko dat nakadi kamoyan dat wifi at karetan iti sakira na pod humarap pod datahom memang milo iso no bar iso no bar da lain da iti jadi puji Tuhan tu ay kamoyan dat kabanar takapod kapag isisad iswanggot kaisisan dat sumambayang kaswaban dat Sabat tabayno. Bayno na pa nga tulo na pod panambarasan dati pihondom-hondom. Tay ka suwang po boros sa suway nga pisorow-sorow. Kano pa kaya di nga ginawoon pigi ginawo. Ino pa'y kamandatid pihondom-hondom nga amo naman lihuay. O lihuan piya nga nakanta o lihuan. Ang kaubasan na pod amo dati o lihuan nga nunuhi kanta kandat dati korohian no kumbala nawayan dati irinit handa manikasari miyagal dit kasuabon kanihab right ko mangampun sa iraan pod harhot tulundat moninduol dati nompunan na dati ampunan ni dati nga inapohi kahandaman dati di kanta kaniti nga amo na olihuan pihondom-hondom ano piya handaman nga handaman ko kita kom osoro ko kita osoro miyagal di hara tutang kita na itulun nga osoro na itutang yadi may dati intangan nunuh naku ay bulayan iti kamondat pihondom-hondom dok kaswaban na Sabat tabayno siyaw na pod hara na tulinggaw nga orango pala okay bayno na po hom arahyan ako dat mga put ujung-ujung kat gisambo ay at kitab kejadian iti pelajaran tokati mga put pakasaritit isuang nga kitab kejadian 46 kejadian 46 ayat aku mo iso gisom dot talun ko mapat nga ato kay man simbol layla ayat ila lah nailaan dati dot
Nakailoh na dihit kampinayan di Yusuf dot inapahit hirit taguangan dolo di iwayoon dot hirib Mesir daan takanidik nga Yusuf. Om sayra na po di dot nakapagilay-layolo nakapagisuko-suko nakapagiampun-ampun no borit di ang pauliay na di tampinay nga di Yusuf paminay pamisunod dit tapak diolo. Adya anak udat yodit agaan no pada puri manaan di tampinay diolo di puri mo no ni itindalanon. Iya di mari gi. Iya no pada hari kata adan to kono nga osadu pe tindalanon nga osomok ngain soro. Om mondig tondig songon sulon sul pakanta diri tindalanon. Songirak-irak sempangkis-pangkis. Otood gya. Iya no pagyati nga iya di to kono otood atutunan itu rasa otood mo. Ay sa ni kamondat iya po di rangusat bosing ko rangusat tantaburuy ko paintunghaw gi. Om sayra da nakarikot ta hirin ay walay hiri na di dat pinaylo di dialo i Yakub. Iya kayo na po dat kailahom pa yung kukura ko. Kung na kailam hara ipagilitan natin kung pala natagakan na tanak. Gisom dondo nga ano kito. Nga harus ang ulo na anggota gereja dati doktor katutun ko siya di mo. Hari tanak usay dan natagak. Na kita gisom dondo. Sekira na pod iyo hoot kawaya demi agalidi nga mantad ko kita tinani di tanak ginawo ta kono pohom ay hino pakasari siyo ka pay miyaw siyo di ka irini ko man pihondom hondom tokod ay hino ikasari pay miyaw ka jadi Yakub nga iyo di no hit suang ginawo siyo mantad ko ay siyo no kita di tinan di Yusuf tumbayaan ako dat ginaw na po siyo nga pay miyaw pakasari tanak ko ka iri ginoon. Jadi kailoh na po di siyo dat ay hino pakasari Yusuf nga no kasyo. Milo ko na di matay kasyo may dati intay iso ang kejadian 46 Yakub na po di nga mundali dahilod Mesir. Pemirang katerangkat na di Yakub miyampay insana ni kaharandaw karikot na di dahilod Berseba. Hilot na di siya pinapasamba korban sembelihan kuma kinorohingan di tapadaw isa. Boro sa kinorohingan kuma di Yakub isuang isaot penglihatan dadong tuong. Iyoho na kinorohingan da tapa nu kada na po da si may dahil Mesir tu iyoho na po nga mamunsay dia dat osilih dat tinaru bansa dit agayo dahilo. Iyoho nagi kadaw sendiri nga miyampay dia da may dahil Mesir. Iyoho nagi kadaw mangigit dia da gumuli. Longan di Yusuf na ay papasampuan di nakulupak kumaton. Tok anaro mati dilo sa rital dilo ki. Ngonta ko na po di sambit kinagulian dit ay tulun-tulun Israel la tanah Kanaan. Gisami di Yosua. Gisam to kay kitab Yosua. Kita dati dat ay papuputan pula. Pemirang keterangkat tadi Yakub mantada Berseba
miyampai di tanganak ngai dau, om nagi payat-payat diolo, sinu makai di kareta di pino kirim di Firaun det muy pagangat diolo. Minangigit na giolo dit pipiaraon ngai tayam-tayam nai, tayam-tayam diolo, miyampai di kahaharan diolo, dit nanuh diolo dahila tanah Kanaan. Karikat na dila Mesir, Yakub, om insana ni keturunan dau, miyampai di sio, insana ni payat-payat dau. Kemudian po nga, manta di Yakub, itanganak dau, om it manangake dau. Aiso no honolu. Ina padihi akitah dati dahilo, nga sakira na pod mongiloh takad isay katurunan nga siya manda ko patilambu soot ay pembacaan da kayo giso milohodid ayat painggan kula ayat kadua na padang turu gisam bahila man mangilak ko na isay latanganak ngay. Okay. Jadi ina padihit imbulayan ko dihilo nga ilo kasalimpunan nila ayat ka apataho na padamonom sayra nang kuti Israel dot ay nakongay dihilo Mesir. O kita dati dihilo dot mantad di katurunan Yakub. Nakuratu nakarikat di tulun Israel Mesir mantad di katurunan Yakub. Om binaras sa hilo dot naretan da kinarahingan dot ay iho manghak dia do kayo do mga irikata hilo. Kamuin pa nga ikinangayan dahil nga boros sa pamalayo nga atas rastu da kinarahingan. Am iri na binaras di Yusuf dat kinarahingan na pinapagulo doho dahiti ka. Moit ogompi ngay iti katurunan dati, iti keluarga dati. Paingkurak ta kaya iti. Kau ngay ta kanupad isa kinayanan, nga nunuhada kayo pangintangan di kinarikatan na kaw dahiri. Karikat ka dahiri nga, ay so po Adventist dahiri. Nunu katutukan no. Sa sangulun ka napad Adventist dahiri, nunu katutukan no. Asilih ka na ako dat ay tulun di ogirot. Tay ko asilih ka kagal ka na gindan di tulun na kagumuan. Rumamayalo, iya nga hiri no. Kumayan da it Moses yelo, ihati nga Moses. Manta ka idi Yusuf. Paingkukurah Yusuf. Sayran na karikat tahiri kinayanan idi, isiyoh na padi nga tetap setia isiyoh. Ogirot isiyoh. Om, isiyoh na pinawayaan da kinarahingan dat ay panaguluh. Karikat tahiri sumagulo dahiri o intutunan da tulun dahiri isiya na pa nga pananod da kinarahingan. Jadi iati kung ngay takanupad ikayo nandit ay sa pakatutundat iya tay ka ay sa pohot borasan ko napad ay sa pa Adventist. Tay kaharap ya nga iramputak nga mana dati pakita na dat pangkukurang takon sebagai pananod da kinarahingan dit pantapot. Tu iya namatiot napili da kinarahingan dat pinaguluh da mga dihiri. Iya na pinagulod kinarahingan dat may hinasandakan. Iya na pinagulo kinarahingan na may hilat tawaw. Pinagulo ko may dilak kiulo. Pinagulo may dilak tamarudo. Ito pa nga pitas. Kamun pa nga ihati na itulun-tulun dat pinagulo kinarahingan dat na ipota dat dahil miyagal diyoso. Moy mongoy dat sayra na pod sumusuhutit tulun-tulun da kinarahingan dat kumainduo nga ina pairalan dat kinarahingan dahiri nga naukaban. Paingukab to. Om, ano aso sa tulun dat mangilo
Oh, oh iya kau ngai ka. Iya di dari bagi hingga na gid iya nang ikapagulod diri nga. Oh, oh SDA itu ka. Nga eh iyahay ngai ibo kadito iyahay ngai iri ka. Komo pod iyahay ngai ika nga nunu na pwede la kaubasan nunu paunsay dilo nga iyati nga momit. Man na pada kapiyom iyati ni tulun-tulun da kinarahingan dat pinatod da kinarahingan, pinagulo kinarahingan sebagai Yusuf-Yusuf di papakitad paingkurang takon sebagai pananod da kinarahingan. Kay pingkurahot piramutan takati mokot-sokot ke amo miagalit stuck kilahodid Facebook ta ko nga ay sa pada komen ako mundarang lagi. Oke, jadi inapadihit sakirad iyoho tay ka iyo kayo kada ko kuku ay sakirad iyo kayo hitulun da gulo da hirid kinay nanindi nga barasan kun iyoho lah sakirad pad iyoho inakapagulod hilad so okay hilak kampung sinulihan baru nga inapadi kaposian ko nga narutum. Ako na atutunan da sebagai pananod da kinarahingan. Ay sok na kamoyan da pantangon ko. Rikot na di kaguhi isayang ano lang ano ba? Rikot na di kaguhi wilisuy da sinumusuhot. Montakid di sinumusuhot kada nakago omit doho. Kada na tampinay wilis omit tat nunuy doho dat kaboboyuhon. Tu ihon pa nga napalid. Serak iya itulun da sumusuhot. May napakita na dat paingkurad na ako sa ulo na pananod da kinarahingan ni paintapot. Mga inapahit pota dan da kinarahingan da hiri nga at tapat kapiyad asilim ay tutunan da tulun dat oh iya lo pamagyati pananod dat kinarahingan ka. Iya di dari boh nga hali piyam ya galidi isay na ko ilo napalit to ko anok akon to kiralan dati pananod da kinarahingan nga mantad ko sangim miyaw tako po sangim pasi tako po harap kasari pasiwatan dati gumuli. Puji Tuhan. Harap ko pa imutid harap ko pa imutid nam hingga taka no pati pananod da kinaringan hara no pakapalidon. Harohit ay kolomokon dati korohian dati nga soroho na Yusuf ngai tako mo diti ipinagulok kinarahingan ipinatod da kinarahingan da hingga taka no po. Jadi ikapalidon tako nga harap po kasiwatan dati tumondoli kago. Amin kanto da kogi. Oke, jadi sairana pa didot ay nakapaguluh Yusuf no kaban na diralanda hilo om isiya na napili da kinarahingan dat minanguka beralan tulun da kinarahingan karikot da hilad kerajaan Mesir bahkan dat nasilit tulun da katumbayaan di kerajaan da hilo. Jadi iati nga tulun-tulun di boleh dipercayai imilad katumbayaan. Oray tanda pod oh idomah ani oh ka oh asal isiyo manu to kadat iyo di bo harit oray tanda pangaran to ko gi Josie Joy oh katutunan ko siyo ka ino pa ikaw tutunan nga mantad ko ikosanongon to ko akon kay katutunan nga mantad di karutumon oray tanda oray tani Doroni Balantis, oy isyo ni mananakaw. Isyo ni mananakaw kan ko di pato koy ando ga aramay karangahan dat digit. Manu to kadadat Yusuf
Ain tutunan di tulun da Mesir isa Yusuf. Kana pa makijin di Yusuf, kakasaliwan ti Mesir ka. Alumis dadi karangahan da ti kombal aku det ay dua edit tambalut antakan head intelibon nokok kita head handphone da tulun naratu. Jadi ngo dadi dahay patuturo det hari isa kadai det ain tutunan da hiri kadai runcit poto da diri ngatako isio di hopopoi humbot isay sangano. Nay humi sangano kadis siya nakatarimo di handphone kadit tuan kadai nasib po tu iyo kayo nakakita ka nasib po tu iyo ko nakakita tulo na pasway tim nakaguli ka nga iyo dihit manuh tokod ino pa'y kaintutunan da tulun kumadati nga iyo di nasib po ako ni banda ko ay sige na nasib lagi mujur kadi dan borosot Indonesia po o sanong na tu idoro ni balanti sa ay nakaruba ay ka o sanong na tu wilin pasano nakakita tulun na pasway ri isuy na bolinsay na pa nakakita dim ay pigiginaon sasarondo isin nakaruba ka manu takot iyo di dahat ka purimanan na tulun isay rubawon sain tinasi porubawon oray tan naging ngaranto ko nga iyo dit otood na tulun na korongo mo puji Tuhan harut ya di atumbayan ko insanan nga iyo di ngay at kapurimanan da tulun dat sira da koruba korongo kasolot dati kamoy na padi nga ino pa'y kinangayan dilat tulun Israel dahil Mesir nga iborasan takod memanggat rastu da kinarahingan kasukungan da kinarahingan kakah na dilo dahilad Mesir pira-pira taon karikat tadi zaman Musa guli na di dila tanah Kanaan pira linay dila magindalan na mulit ina po nilanta ko nga 4 po da taon sadu na di kapiyahit pinagindalanan matad Mesir gumuli Kanaan 4 po da taon pira tadaw dila tampinay di Yusuf dat pergi balik mo yung gumuli tanah Kanaan Mesir pira na tadaw ay sadu nga ni gadi katunod dila dit Mesir ang tanah Kanaan di katunod nakuratu 4 po taon dat pinapigigih di kinarahingan isuang tinalanon ina pa'y naratian dati nga ay brainwash kadi dan dusun na taralom mangimpun kago kinarahingan ikamanda manudok paparati da pa'y kukurot panano daw patut tat minsa sumodi kumah kinarahingan okay. Kana po di hilo nga ay ayat 4 iyo hoot miampay da kuman hilo iyo ho lagi miampay kago da kayo da gumuli kembali gumuli ilongan di Yusuf papasampuan di namatano sera da midupagun atapat nagid kinarahingan miampay di lor mikot sera pinagulian di tulun-tulun da Israel kinarahingan ni kasariot miampay di lor asaro ko gadilot ay
papa papa kintup pilet iti mato mo. Sio mangimbulay lah, aray iti lamidupagun. Haraw matiga ti tulundot sayra na pod midupagun nga iti napamataw nga pongkalat ngono lapisan ilo nga mungkalat koy ano mungkalat mogisoliali pondatit iti mogiam pinay iti kombolutan na may pangka di mato nga mungkalat hari ti adi nga sayra na pod ontokit nailanam irimato di andado ni ditulo ni di ngonon da siya kayo nga tumimporan na pagtilo takay insalaw ni ti adi tu intangan na polo boros kinarahingan na hadid kejadian apat na padamonom ayat ke-4 nga memang gaharat ti adi kana po siya longon di Yusuf imay papikapu tinda mata no. Jadi midu no papagunom sakira hari pongkalat nga inay tulundot sakira napad Yakub nga Yusuf napili dat may papaka kong kodom naging da iyal pikira-kira ilo bo mo atumbayan ako dot ay iyo kayo ipagilitan dati nga haro na pengalaman na miya galig di. Sama adat tampinay, teko tanak, teko molahing, teko karuhan. Okay. Hirin na did, pamirangkat na dilat kinumadila. 4 na pod taon. Ay, payo ko na po takod, kasala ako na gid. Nga, yun dit 4 na pod taon ni tindalanan dilan minulid di bo. 4 na pod taon ka 4 na pod tadaw. Taon. Pati lambusa dati iswanggat ayat kedua na podom 8. Ayat kedua na podom 8. Yakub minanuhu di Yehuda ay maguluh demoy ruba di Yusuf. Moy Yusuf na nga rumikat dahil Goshen mga ruba di tapak daw. Dadamat hindi karikat na dil dahil tanah Goshen. Jadi ino pohit ay inagulo minamanaw nga Yehuda. Dadamat Yehuda may rikat ila di Yusuf ino po di ko gumuan painsuang na Yakub nga nakarikat dahil tanah Goshen. Karuba na pa di Yehuda di Yusuf dat hiti na di tapak ka tindalanon nila di rumikot. Yusuf kadaw nga ay pamanaw na di dami na dihiri Goshen minamagunat karita daw karita kuda na bulat lagi hirin na dila nakapiruba gopusas siya hitapa daw alay di siya mihad dihiri lihawa di tapa daw nakura tumihad otood na bagyagi iti na pagya otood iti nga kon ko mirak-irak hara timput-timput otood to ko nga mihad nagi mihad sagirad kairak katamod nga miha sumaliwan ni loramo iya diha kantakan ila na padit Yusuf Yakub nga minigapos mihad hadi naritano mihad di Yakub yo nga Yusuf mihad alay di siya dapay gapos si tapak daw kano po di Yakub kumadi Yusuf dondoh na po di milo ako na ba di matay kasya nakura to yun di
Miloho kuna di matay det seiran na kakita aku turas nu om nailan ko di iya na pa nga paimiyaw pakasari paimpasi ka pakasari arasangulo na tamanan ko det arasangulo na tanak wago di siyod ay minimpanaw minay idembokon nailan minggon na nga ino pa tabar tahurin nilan nga minay malaya ti sa mananjuk na kako di siyahom ay so no di tabari ko di gaman kako oh ay so no di ano no ilanum hingga ponoy kasyo ano ilanum hingga no hingga ponoy ka nga ino pa dohod katumbayaan mandadanda di kasari pihondom-hondom misyo itinapugyan mo lahing iti nga osaro ta kadit kada borosad ilo mo lahing yati piat tampinay nga osaro ta koy it tambalut-tambalut teko tampinay datid mininsadu om pigiginaw ta koy kauli padayo lo ka paingukurahi Yakub kadaw no katangkiat Yusuf pigiginaw siya pihondom-hondom pisaro-saro siya paimpasi pakasari siya ka hino pakasari jadi montak da kayo minagidu mantadwal minagidu mantadwalay it api na poilo molahing pihondom hondom komo ti dia la digi paimpasi panangku dihi saluminiti kamu kamatu hinggo namati Edson saluminiti ka iya di mari hinggo paimpasi ra may siya di kauli ka paimpasi pa siya di bo harap pakasari kasiwatan da kagulian harap pakapiruban mirumo-rumo nandahi mikaruhang hinggo namadio kuwedih ka ay elanam nakasawo na di kitanganak na matudio lo ka langado na dadin ay karuba nagi kago ako rangit it kahandaman nila napatay napatay no mato ka amo na tumalibit ka di mantad ko ayla na barita dati kit ayla na tabarno harang ay ni asaro dili napatay no mato ka jadi iyati inong ako sadu mantad keluarga amo kakauli nga sa kurang-kurang ayla na tabarat sangimpasi sangimpasi ito ko pakasari popoilot to kadit molahing tampinay kukura ko no sangimpasi ito ko pakatuti ko pingkura ka om sangkura na ko at kahandaman di Yakub umadi Yusuf pisoro-soro-soro siyo pinghondom kasari siyo dat pigiginhawa siya Yusuf no pa nga paimpasi pakasari hilo ni ginaws ay ako tumbayan na napatay siyo halipiad irasuk kiraha no hurak pinakita bitang pinedaw pirahi tang pinedaw nasili saksi dat napatay Yusuf ka nga ay siya magakun paimpasi kasari siyo ka gi sa nakaruba siya di Yusuf nah milo ako na ba di matay kasi nakuro tu nakakita ko na di turas no ay lanquid paimpasi ka po ba ka nakailo ako din painghina ka pakasari ka yelo na pa di nga pamirangkat na di minayruba di Firaun pinopoilo dat isiya na itang pinay ko di at itapa ko ipaingyan dahil at tanah Kanaan rinumikat kumadoho iyahay no pati nga ay tulun-tulun dit mamimiara dat tayam-tayam dupot ay ilo na di kakuaan dat ilo di pipiarawon nga numan igitay numan nga di ilo igitay
Saira na pondat uhatan ka Firaun nunuha buru-buruan nu ka. Simbaran dat yahay na pati nga mamimiara ilat hodingay pipiarawon. Manta di tokoro gisem modondo ikokihan dahay nga iti na tinungkusan dahay miampai da tamodon dat iyo kayo na pondo nga kamoyanin da siyo dat miloh da mundorong iyo na napadanda dati nga ilang gosyen nakuro tu nabura sa hitid ayat 34 sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. I mamimiara mamimiara na po nga korohian di tulun da Mesir. Irin di kakuaan dat imilak kamuyan dat manu hilag gosyen dat mundorong hilo dat ait miyan. Okay. Irin na ba di tirik? Paano ka tirik? Tilo ko. Okay. Jadi nakita dati do hilo dat iso o pirubaan dit ay katuduk kopya ginawa. Ay susah mumuhon dam kapila sorohan dapat iati mo. Sakira lahit na anak kauli iya din na patay no matuk. Itinapat iho piya nga iya dito soro ko bo. Sakira na pod harohi tampinay dati ko tambalut tot amu to kono ila na tabar ihumon no Facebook nga aiso ihumon no nuno po ba na TikTok, Instagram, teko WhatsApp, nuno pa nga mila dati ihumon nga aruban uhot tentang tambalut ngon pakihumay pulis nga akito ujung-ujung no kaswangin ako napatay na mati iri papaburuan to ko. Jadi kada dati pologos so dat molohing tampinay nga mihondom-hondom miagal di ako. Sakira na pod pay miyaw tako nakaili kampinan pailon dati. Sakira mila ka muli dadamot ta sang impasi tako. Ang ikalimpupusan diti pelajaran dati ipanumayaan tako dat kinarahingan ka daw nga ay mondom-hondom isya miagal di Hakob kuma dati. Atumbayaan ako dat montak na pa kinarahingan nga iati na pati nga sakira piyan napalit ako nga na pada kasariot kalansanan dati dot gumuli ka kuma kinarahingan. Hara dati kasiwatan toko dot tumonduli kuma kinarahingan. Borosan na pod iati na pati nga nangapalit nga ito ko. Miagalit sakira mila ko borosan dat miagalit na pa'y tampinay disuk nga irogon. Sakira mila ko borosan mana po panukadan lang. Minay papatam dati dat osadu mantan ka kinarahingan. Nga kinarahingan na po mondom-hondom kasari dati. Na po hikalansanan di siya nga kaguli tako katanduli tako diralan da kinarahingan. No kandas siya. Ay lan ko pahingina ako po ka. Hina kay kasari. Jadi ansanan takot tinga itaguangan na kinarahingan tako po na nga patay isuang rohani. Haro pa kasariot ay kalansanan dati da gumuli. Haro pa harapan dati da gumuli. Kada tako na po boros at gumu nagyadi ka piyo dohat tidusok ka. Yudit kung naapatut ko guli umakin orahingan noong punano dohod dusok ka. Nununan ko dusod agayo ko piyo gisambot ipiyay kapatayon di Jesus nga anak mamalapis. So na dusod ti pamagunan dat kinarahingan milad ampunan. Ay so na dusod ti pamagunan dat di kapatayon di Jesus damonampon. Suway ka duso da kaupusan dati. Opus to ka di duso dati pakyampunan dati
patahakan kumakinarangan iri ni momon sa idat ino pa iduso hindi nga ay kinarahingan mila pugasan iswang nakaposen natin. Kaya may agali pahitian ta kan natin pelajaran. Puji Tuhan tu ay nalimpupusan dati pa yung kukuran ng kuot kinaindalanon kinarikatan nila tulo na Israel na ilang Masir ang hila na di ginumumu na berkatan na kinarahingan hali piadat ikalimpupusan na po nga nila natin ay garitilo nga batas sa kinarahingan iyo ho ikagot mangigit dilo na gumuli ang ailanin na datin it panambarasan at arikot. Okay, pahitin pati pelajaran ano misi sa takon isuang sambayan. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw da insan po maya dat ay pangakan no isang kaswabon bay no suabon na sabat iti nga nalimpupusan kago dahiti panambarasan dat karait di panghakan no umadi tulong-tulong na kapagulo. Naratian dahil Tuhan na ihay no pati nga tulundit na ngapalid o nga lomok ihay halipian ihay no pati nga utusan ipagulunan no dat mamampang iralan pelayanan dahingga na po. Nga sekirad ikoratuan ihay kung sikaw di kasiwatan dat tinahak no gisambot kaano pa kagoy hay nagmumuli mundar kagoy hay miagal da di korahyan. Kung sikaw Tuhan tutadaw do no miampay ka dahil isuang na tindalanon ang nagi kapag yampayan na sambayang sabat bay no hingga na po ko ngayon dahay kay pakotan dahil isuang perbaktian nga pasilid isa berkat muntak na kapasyan rohani dahil ampunan natin sana luso dahil Tuhan tinsamayang hay isuang ang Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati may pasapa dua hiti may sambayang lah hiti malayah kagud at sabatubay no pamuhandaman naging hinggo rekotan at sabatubay no hinako po kapisanangan dot ay tadaw sabat isuang dat perbaktian na tadubay no moy dot lumis da kagud tindalanon dati kapag yang pay takot kasabot na suwag hinako po. No kita baru Yesus kasasari